Who speaker Kalome Vena the Mizoram Private Placement Agency Regulation Bill 2025 Put Loni He Lomam Katil Maya Consider Chawang Khan Kumsan Hile Sompanga Mizoram Assembly the Mizoram Private Placement Agency Regulation Act He Lo Pasto Alia Tu na kan dan man me khichu seng khan domestic worker te chu a huama na dang thok tu Mizoram pon le ram dang kal do te a huam tel lo ni ti kha kan ngai khatwa kum som lai alo ve ta ka wangin khoivel ma son zela Mizoram pon lama na thok chuak tu kan thalai ruat le kha thiam si a technical thiam tak tak te zina sang so ang chi te pon an kal the tur hetiang bil duan alom hi alom katil he maya he dan mo hian an seng khan ama chuan private placement agency te kal tlangin Mizoram chhunga hian domestic worker tan chu nia tuna dan an siam thar tura hi chuan India ram chung pialama rampon India rampon foreign thing thon thena tur dan ani hi masona tulom takani kharia dan man lai sang hi le sompanga akhachuan Mizoram chung big din private placement agency te ngor tin zone khania vena kan sei ho me bila hi roi chuan state pon lam registration nei private placement agency te le foreign lam atanga Mizoram roni buntur private placement agency te khuwa khin na le en kol na tur te po aron lang tel ta a khovel masona zela momo chho zel tur ni wangin hei hi poimo taksa ni ti kha kan selang tele du ne pu speaker kangai poimo khop maya zofa te thalai zong zong te tana kan roma na tho tu gai de to si lawa rampo nei thon chuangai to sia hemi chungcha ni wangin hei kan bil hi hek som ni borvel ni ka chiat ngun khop maya theyang to ke kan zir chenga point pali hi hei en nor tan kan du do leka apa khanna chuan private placement agency te license pek dan tur tarlan na chapter 3 section 4 clause palina khan controlling officer in dilna adon te chu pek ta an ni le ni lo en pia turin achang tu district SP te hena an thon thei tur thu tarlan ania amaro chu adot che section parukna clause 5 khan SP te chuan an en pia nuwa no objection certificate an pe ki to patarlan ania SP ti khan pek ta ka an ngai ani chuan ti mo lam alang bok si lova thil fel lo mu chok to poni se no objection certificate kha an pe thau a tol don tinani helai hi akim lo do win ka dia panina chuan chapter palina section parina khan Mizoram chung ni lo India ram chung state tanga in register private placement agency Mizoram chung aron lute kho khena tur tarlan anilia khata khan Mizoram hathok thei tura an ti tur le an nei ngai tarlana he dan moya controlling authority in no objection certificate te atu tur thu tarlan anilia chapter palina section parina clause b hian no objection certificate an mu theina tura an ti tur tarlana khan bank guarantee tarlan tel an ni fel ovani Mizoram chunga he dan noi register turte ne na tanga chapter 3 section parukna clause 1 manga hero hi chon fi le bank guarantee la sak tur ni thung an tiani ram lei lung fa ti aya pon lam mi te du sakna nga lang hi hela hi pom har sa ka ti leya point pathum na hian chapter palina section pariana clause sina bi kha kan en chuan India ram chung state tanga in register private placement agency ani register na state a hetiang dan nei si lo ten Mizoram chunga tha an ron tho thei dan tur le permit an dil dan tur te tarlan an ni leya a phek tlan hoi bera tanga chiar le tar dina khan han en ula thumal poimo em chut kim lo awin ka dia kalai kha communist jam takin lo chin sia sela try ka dia in any place or country beyond the boundaries tichina koma ada topa helai khan
section 8 a khan siang doin ai zira pu speaker I phalne kan share chok te in any place of country beyond the boundaries of India ti hi ta hin siang doin zia ka chu van chuan boundary of India ti hi ti mai chun mai palan in ka ria hei hi na kin zela taka danin man ani huna ngai dai nang lo the wangin hei po hi siam thata turing ka ria le ani bu speaker apalina chuan Mizoram pon state tang in register le khovel ram danga in register placement agency ten na Mizoram chunga na tho phalna no objection certificate pek chua an review dan tu chapter palina section pakuana clause 5 a hian atalana hian an certificate thima ni somru lo min di na thelu turani tiania bu speaker maktu mai chu Mizoram chung so kai register placement agency ta chu unlicensed thi ma ni som kwa lo ma renew ti na an thelu ngai tu thu chapter 4 section parukna clause pakuana manga aphu ta ne tat thung hi hei po hi ram le lung fa te zo ne che na le du saklo na lang sar tak ni ka ti ni ti kha kan sei lang tel le du bokani bu speaker ver dan man lai sang ni le som le panga dan pe ya dan har tur bil sang ni le som ni panga kan putlu lo pian dan po hi thil mak tak ni ka ya ni kum lok khan duba le serial lama private placement agency ten an thon chua kan mai che chen ka thar sana to kha kan na share fik karinga mi puitet kan chei lei ni kha khami chung khan kan house leader zo tak hian ni so pakhat June sang ni som palia khan zofa agency a hon tuma Mizoram in hetiang dan siam theina anei lo thu le dan ding lai sang ni som le panga dan moya license lo pek to ta po avalid lo ti asoya dan bo che tu ta sem turin protector general of immigration hena tangin phalna prosecution sanction la ma sakanga ya kan dila reminder ta po kan thona vain thangin min pe thei lo ti hi asoi ni kha kan na supe ko me ministry ko ta za thei dol ten bu speaker ka so chep tu na dan tho kha he tharin pass kan tum le mek le le sia dan man la ya po hian chapter paruk na section so kan na khan dan ding lai dang te bel chana tura siam ani thu ta lan ania dan man la ya po private placement agency te khan India ram dan ding lai dang te po azom tel angai thova om sia chu India ram pon lama na thok tur thon chho tur ta chon India rama dan ding lai immigration act 1982 noya Ministry of External Affairs atanga registration le permit an nei angai tho ani kan tu na ka se dan pe chon Mizoram pan hi chau hian an nei ka hi tun dan bia kan se mek lai hian Immigration Act 1982 noya hian registration le permit nei lo ta chuan Mizoram pon lama na thok tu tur an thon chuak thei lawang ti te aron ta lang le tangha la chapter pathum na section paruna clause 11 dan luya po thil kalphung ni sa re ania hetiak chiang so ka dan thar ta lan ha lan ta hian mi pui riu lua ti fiasual karinga hetila hian kan house leader beri dan man line noya bo chitu te sem thei lo ang hiala soi kha khati hun lai khan dan bo chitu te hum tum na ni thei mai ngem ti so ta tam tak om te po kha thil om thei ve an hin ka hriat ti kha kan sei lang te le du lok ani pu speaker ka zo te pe dan man lai sa ni som panga dan a khan dan bo chena sem na chu chapter palina section pakona ta la ania dan vil thar tu na kan sei me ka hian chapter pakona section so pangana ta lan le thoni boka dan man lai le tu na kan sei ho me ka hian dan bo chiat na chu magistrate phalna la ma sak ngai lawa police chen an chui ha thei thu cognizable and non violable ani tur thur ta lan ve ve ni le zel boka hetiang ani wang hian Mizoram sarkar in private placement agency te khuak khen na chungchang a hian dana siam thei sia chu veina hian atala han lo mi he kan sei ni lo mi dro puspik kar ato ba kan sei do chu ngai thak lo tak vai thil dang le chu sang ni le som paku som panga dan man la ya khan dan bo chele khoi tu te phalna la san pa lovin chui nga thei mai kha police khania ma se tun dan thar bi lai kan sei lai me ka hian chapter 10 miscellaneous
อาคารเช็คส่งสมทีเลยปฐมนักเล่าส่วนอาคารให้เตียงเห็นเฉยดิ controlling authority ทุบวยเสียบพัลนะ prosecution สังสนอเปกหลงชวนก็จะจูทุบวยอันโลดงสนพัลสักอันนี้ตลอดตัดไปให้ยันสุดการินอาหุ่มดัวเปียงอาหุ่มชุนสมเสียเทตะปงอันนี้ไม่หลงหมดที่ข้าโจนักเขาอมเล็บเทเท่านี้ที่ไงข้าชัดข้าเราตักที่เราอมเทข้าเอาเหมือนโอ้ที่ข้าเป็นบทเสกการเรียนรู้มาดานทำให้ตักมาเสมันสวยเริ่มจับตักสีไว้หน่อยยันป้าปุยมินตุมนี่ตะปุยอ่างไงที่รุมมาล้อมเลยอุสบีการใช้ตัวตั้งวิวมา呀ดูตัวไม่ละเฮบิล The Mizoram Private Placement Agency Regulation Bill 2025 จูอัตราปุยชาติเตะอุสบีการกล้อมเม เลยหลอมมั้ยตัวนั้นเสร็จแล้ว